Haleluya. Robi sudah 하시는 저 수많은 사실 그런다. 예수 그리스도 지금 약이면 그래서 예수 그리스도 순간을하기 하루가 되나 사주가 자 설정이나 나름이 있지만 순간 알아내야 그래야만 해결한다. 눈치 विश्वासमा mana 해결합니다. 눈치 뻗쳐라고 mana 해결하는데 눈이 나를 채로 mana 같은 페미시 들으면 약속 알아내야 예, 기한이 들어가면 이제 스피스나 विश्वास라는 거. 남자에게 주는 전화도 잘했습니다. 다른 친구는 어떤 먼저라는 자는 애기 사는 걸 얘기합니다. 사는 게 나중에가 저희 아픈 거
Đấy là chiều đấy đấy 그리고 다른 것들이 잠시만 몰랐다 나는 멤버가 벌써요 우리가 다른 나는 आउने अनुसार अरूका जन्म लिन लागि प्रशस्त है होला जो नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट विश्वास गरेर दया पाउनुला जो नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पक्षमा है दया पाउनुला यसो तिमीलाई लागि साक्षी परमेश्वरलाई खेमै आजिममा जुगजुगला थियो माया जुगजुगले तिमीलाई लागि प्रशस्त होला हालेलुया एउटा मैले लगाएँ साथीले तिमीले हेर्ने अझै पनि एउटा सेभेन चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको अनि फिलिसक्ने परमेश्वरलाई प्रशंसा लाग्ने देख्दा अनुसार परमेश्वर प्रशंसा लाग्यो एउटा परमेश्वर हालेलुया यता चाहिँ परमेश्वरलाई दयामा लाग्यो परमेश्वरलाई मायामा लाग्यो अनि परमेश्वरसित जबभन्दा ग्रेन ग्रेन काम जति के छ कि हामीले पापी हुँदा है हामीले पापी मुगसिनलाई ती जम्मने परमेश्वर चाहिँ त्यो पापी भएता त्यो पापीम स्वतन्त्र नभएको त्यो पापीम फेर्न लागि गिखेन्जा रङ्गाजा यसो कृष्ण चाहिँ जम्मने जम्मन पापीम स्वतन्त्र नभए पापीम बचत नगर्न लागि यसो कृष्ण चाहिँ जम्मने त्यो कृष्ण यसो यहाँ पापको लागि शिशुले कृष्ण शिशुले बलिदान त्यसरी यहाँ लागि कहाँ बगाउन त्यो जम्मनभन्दा बलिदान जम्मनभन्दा ग्रेन है लाजर दया थियो itu sampai dia kali ini sih orang berkala beridan lagi hamsi lagi hey dalam lasilah dalam hey terus Nabi Yesus Kristus yang berpahala lagi yang other man lagi karena jalan hey dari kali hundred Kristen hey tapi dalam nanti kita kan kita Islam ini Yesus Kristus mati sih Yesus Kristus balidan sih Yesus Kristus kasih Yesus Kristus Yesus permesur Tuhan ini bikin Haleluya. Pagam स्वतन्त्रता Isiman yang sebab sebut yang baik. Itu seperti ini tentang isiman dan bagi zaman ini hasil lalu datang namanya Yesus lazim ada hasil kita akan santi yang ada Yesus ini itu bazar gohan yang bersudah siapa yang itu kasih nih, zaman ini yang ada Prof. Chris baik, kalsi menjaga, dem ramai lagi. Ramai lala, cuma ramai. Kemudian ini kalau ramai sudah ini sebenarnya ini, kembali. Terus ini jadi mana banyak saja. Prof. Chris dem. Kalau dia, ini yang lagi jadi belakang, lupa jadi sembilan, satu dan tiga itu sudah. على الناس يقرأ ويجب أن يفهم Kalsiyum Maria Sandinin Anandar Istimintana Evolution Data Science Data Science Allah Bangladesh Presi Prabhu Kruzari Shosi Jomuli
예수님이 다시 나다 Sandinin ananda Yesus'e binjingada Tujhe mulaju galasim yanse Tujhe mulaju galasim yanse Yesu dan wasibadiri jahilin asantiri cimuba Rangbu abla Kula manci jahilin Nadagraba kamu ba Isu dan Wasibadiri jahilin Asandiri cimuba Rangbu abla kula manci jahilin Nadagraba kamu ba Krala Atu Kau kula bisinam Yesus'i nginganda Krala Atu Kau kula bisinam Yesus'i nginganda Oh Yesus'i nginganda Sambulingri kalchin Lavaria kamba maya Yesus'i lajinganda Kalchin bin Maria kamba Sandinin ananda Yesus'i binjinganda Tujhe mulaju Galasim yanse Tujhe mulaju Galasim yanse Galasim yanse धन्यवाद मुला परमेश्वर आमा रंगला चेची काढले Tujhe mulangal tusi रंगला gante तुझे मुलागला जो सेमे चेन बाबा रंगला दयाला लागिरी रंगला अनुग्रहला लागिरी बाबा रंगला लानो लानो तुझे मुला साँच्चै पाइयो विशाल जम्बलिंगरी तिगी सेसंगना सुख शान्ति पितमारे आखाम गमे सेमका तांगना लाबरी खाम शान्ति आनन्द तिगी जम्बलिंगमा सेसे जम्बलिंगमा प्रभुमा सम्बन्ध हो गदा खलै शान्ति आनन्द चाहिँ याङमारे आखाम तर यीशु ख्रीष्ट प्रभु शान्ति दा मछि याङमा मुला ओ थे आनन्द द रंग यीशु ख्रीष्ट याङमाला मुला प्रभु आमा विश्व रंग यीशु ngai ini gadara saच्चै नै nganangla शान्ति दा आनन्द द ngai पिन्ना जुन चाहिँ ngada विश्वास लाला त्यसै ngada साच्चै नै ग्रहण लाला विश्व ते जुगजुग दोना याङमा जुनि थिसि याङला अनि ते शान्ति दिन आनन्द थिसि उपभोग ला म्याङला जुन शान्ति आनन्द जा रंगला आत्मा ज्ञान चाहिँ याङमा मला मला प्रभु बाबा रंग पवित्र आत्मा रे प्रभु रंग यीशु ख्रीष्टला ते शान्ति दा थे आनन्द प्रभु चाहिँ साच्चै नै याङमा मला प्रभु बाबा धन्यवाद मला प्रभु बाबा मनि पाप लाग्यो नि क्यालबा दुनी रंग यीशु से गंदा थे जम्मन पाप ला दासो त गमन स्यासु प्रभु बाबा गंदा जम्मन पाप ला धोइ गरेन पुइसी मान्ने रंग लुसले चुसु प्रभु बाबा धन्यवाद मुना प्रभु रंग द महिमा ताको तुझे मोला सो गला सेम हेसे तुझे मोला सो
La semense Yesu랑 tujusimula Baba. Zambalingla bandanon kren mayarang singon suji Baba. Kirang da pap tiga bisiman tharna are Baba. Tara ngonna lagi rang pap dosi suji. Mandagrin maya Yesus'e lajingada Zambulingla Mandagrin maya Yesus'e lajingada Yesus'e lajingada Krala ato kau kolabisinam Yesus'e धन्यवाद मला तू झम्बलिङमा ढुङ्गालिङनी प्रभु जीवा दुइरी जो झम्बलिङला जम्मन अधर्मला जुवारी पापला दास सोतो नगरिङनी भोल्सी जीवा दुइरी खानङनी ओ खानङनी मंगन्छे अझ याङला थारबा याङला बिस्मान गनी गुरु थोरबा दुइरी रङ जो झम्बलिङनी गन्न मुगनी फेपका सुजी रङ Mido si manco zaman ini kiawa kin suji probaba. Kin rangse sunjai krato ngamu mengar kau ngai ini kata dah sachin nganang la shanti pinda bisman rangse Prabhu sachin pratigya la suba rangda viswas laba kate se tharba yangla rangda pachham laba kate se जुग जुगला जुने त याङमा मुला ओ रङदा विश्वास लगा कते से थे दुंगालदा ओ जे थे पापला दा सुतो नगरी खैमेन दोषी चितोला चितो सेलारे रङदा विश्वास लगा कते साँचो विश्वासी कते रङदा साँचो रूप से ग्रहण लगा विश्वास लगा कते दा रङ से साँचो नै थे शान्ति थे आनन्द रङला आत्मा दोन शिवला मला कि रङला पवित्र आत्मा से गन्दा रङला थे दया रङला प्रेम रङ परमेश्वरलाई महिमा गन्ना गुङ्री प्रदर्शनमा शिवा मलाई ताकिद रङ पवित्र आत्मा ज्ञान रङलाई शक्ति नगन्छे अनुभव लबरी खाम्बा मलाई तिनी रङ पवित्र आत्मा ज्ञान रङलाई शान्ति दा आनन्द दा गन्छे उपभोग गन्छे महसुस लबरी खाम्बालाई मलाई प्रभावा धन्यवाद मलाई पवित्र आत्मा रङदा मैको दगाई रङदा प्रशंसा जय जयकार दगाई तिमीलाई जो सम्मान खेता जो आराधना जो मैगो प्रशंसा गन्छे रङलन छारे जोला प्रभावा धन्यवाद तगाई रङला झाझामे गदे विभिन्न देश विदेश क्याम जम्बलिङला काना कुने क्याम ठामसेमन दान्छाबा जति पनि मुला रङला छान्डिङ अनि पोप तसिमन रप रूप तसिमन मे जय जयकार प्रशंसा लाबा जो दुई रङ से दोनबा मुला अनि रङ प्रति कृतज्ञता प्रकट लाला प्रभावा धन्यवाद मुला जमन प्रशंसा आराधना रङदा जैलन जैलन सदन जुग जुग दोरा तकाई विमान जो प्रशंसा गनी रङलन छारी चोल्ला रङलन छान्री चोल्ला रङ येशू ख्रीष्टलाई छान्री परमेश्वर द प्रशंसा तकाई आमेन हालेलुया एउटा प्रभु दा लाला लाला तुजिसे अनि मैको प्रशंसा तकाई चुदुरे अझै पनि है राङ्नी याङदा स्यासिवन मुला सान्सिवन मुला विसम राङ्नी दा लाला लालन डेनमा मुला है तिनीलाई चाहिँ अनलाइन सेवारी साँच्चै नै परमेश्वर से राङ्नी दा लालन माया लासुबा मुला हालेलुया परमेश्वरलाई युलसरी राङ्नी दा स्वागत मुला हालेलुया जस्तो परमेश्वर से परमेश्वरलाई माया है जम्मा लागिरी बराबर मुला हालेलुया त्यतिबेलामा फेको चुदुरी नारायण परमेश्वरलाई छोन्म वचन सानमा दुई तसी जिनमा मला चु परमेश्वरलाई छोन्म वचन सानमा दुई गाई याङला पास्टर मदन आता दुनमान मला थेबन दंगा छ तुनमारी याङले परमेश्वर देन
प्रार्थना लसुगे धन्यवाद मलाई यहाँ स्वर्गीय दान्छापा परमेश्वर आभा म्हणजे भर्खर रंगला छान्डी जति पनि प्रार्थना जति पनि वाइदुगु गोवन मला जो आराधना लावन मला जो भागदे आराधना ला भाग ओचे दाबेन रंगला वचन सानबन मला जो जम्मन भागनन रंगला आराधना ला भागिना अनि साँच्चै नै रंगला छु वचन सानबारे रंगला जा तयार त सिजन मला अनि रंगला जादा रंग पवित्र आत्माला शक्तिले पवित्र आत्माला ते प्रकाश करे खोला लावल लागेर ते वचन सत्यता प्रकट लावल लागेर रंगसे रोलो सुगु भन्ने चाहिँ प्रार्थना लाला प्रभु आबा धन्यवाद मला जति पनि प्रभु सानसुबा रंगला जाजाने गदे यांगला गुंगरी मला जम्मन गेतांगरी रंगला आत्मा से रोलो सुगु छु वचन ज्ञान रंगने दुगला सेमरी रंगसे गेल सुगु बिवन मान्छे प्रार्थना रंगला छारी चला येशुला छान रे आमेन हालेलुया जमादाला सोफिया भुल्ला ईश्वरला छान्रे जय मसीह यांगला परमेश्वर थार्ब बिनबा जुनी बिनबा लेगा देला ले लागा देला अल्लाह जमन बन्दा ग्रेन यांगला परमेश्वर दा यांगला सेमेन से मइको प्रशंसा जय जयकार फुलजी चिन मला यांगला छु तिनीला सेवरी रोलाबा यांगला आराधना रोलाबा यांगला कोलगाडे अनि नानांगा कादे बेनादन प्रभु से मलम दन सुकै रंगनी जुजुङ लारे मला थेतेक लागि हमसे यांगला परमेश्वर द मइको लेसिन मला फेसबुक लाइभ रे च्यासुबा बेनन ताबङ जुजा नानांगा देव जम्मन हिलबाला जुजियालेगा देदा गन्ना सेमेन्से मइको लाला अनि साचिन परमेश्वरला प्रशंसा चाहिँ जयकार तकै अनि तिनी रंगनीला गुंगरी परमेश्वरला छोनमा वचन बसिंगा हाबुला यांगला इसाक कोल्चे प्रार्थना लैसिन बमला अनि सेवरी रोलेजिन मला अनि चुदुइरी नाइ विशेषलाई रंगनीला गुंगरी yang जम्मन्ना लागिरे परमेश्वरला छोनबो वचन तिनी यांगला गुंगरी एफिससला किताब ग्यामगाई पंगेला बला सचिन परम प्रभु परमेश्वरी विश्वास लबगरे परमेश्वरला आत्मा से प्लिङदोले बेवतम यांगला गुंगरी मला हालेलुया रंगनी बेनता प्रभु से मलम दन सुगाई अनि चुदुइरी अनि ngai tamang gyamsen tamang rin rangni da ngai konalabari suban mala rangni benada swagat mala dosinon yangla chu tamang gela sewakai परमेश्वर द मइकोला बा गेदांगरी देन ममला ताला yang चुदुइरी परमेश्वरला छोन्म वचन एफिससला मण्डली द ब्रिवा पाउल प्रेरित से ब्रिवा परमेश्वरला वचन ज्ञान दिने रंगनी दगनी गोनालाबरी खमसेल मला परमेश्वर द लानन धन्यवाद गै निवाबदरी गन्ना यांगला टीम गादे अर्को ग्लारी काभ्रे जिल्लारी प्रोग्राम मुबा थेदुइ रिंगनसे एकदम थेबेली नन बिरामी दबाई लामा ngai लाना परमेश्वरला वचन रानीले गुंगरी थाना बारी ngai अहम स्थिति मोबतिलो या तर दाती परमेश्वर द लाना धन्यवाद रानी द धन्यवाद nga एकदम भान्सिमा तयार तैसिन मला चिजल कारण लामा सोरजा जका नुङन मला तसैनुन रंगनीला गुंगरी परमेश्वरला छोन्म वचन ग्याम ngai गोनालाई मान्जी अनि तिनीला परमेश्वरला वचन एफिससला किताब चुरी 5 अध्यायला 15 वचन छे ngai रंगनीला गुंगरी मार 20 पदोनन गोनालाला पढाउलाई थिएनला सर मला चुरचुराउले प्रेमला तामङ ग्वेनी थे दबाइलामा एनी गादेला बाने बेहोर खरङबा मुला होस लसी ब्राउ ओचे बुद्धि आरेबा मिगादे रंगलसे आइन तारा बुद्धि मुबा मिदोसी ब्राउ ओचे एनी गादेसे यंगबा मौका स्योरना अलाउ तिक्दा बिसम दान्देला दुई ठिक आरे थे दबाइलामा मूर्खा मि रंगलसे अब्राउ तारा एनी गादे गिसे एनी गादेसे तिक लगाई बेसी प्रभु से मन बमुला थेताम गौ ओचे न्योइबा से थुंगसी न्योइसी अब्राउ तिक्दा बिसम न्योइबा से मिदा नोंगना लामुला बरु एनी गादेला सेम सदन परमेश्वरला आत्मा से प्लिंगो थेरंग लसिन एनी गादे रंग नंगरी परमेश्वरला आत्मा से पिनबा वाई गोसे गिक्सियम गिक्ता विश्वासी कुंगबा तना लाउ चुरांग लसी से मेंशन वाई गोबान प्रभुदा जय जयकार लाउ यांगला प्रभु येशु ख्रिस्टला छानरी जमन सेला लागिरी सदन परमेश्वर आफ्दा धन्यवाद पिनगो हालेलुया
परमेश्वरलाई वचन पढाप्लसी थेन लब लागेर yang भेनतन प्रभु से मलम दन सुगाई अनि रंगनीला गुंगरिंगा तिनी परमेश्वरला छुन्मो वचन एबिसीला किताब ज्ञान से बाबा मुला विषम चुप वचन दी पाउल प्रेरित से एबिसश्री मुबा मीगा देला लागेरी मण्डली गादेला लागेरी ब्रिबा चु छुन्मो वचन तिनी चु दुईरी yang तामाङ युलबा लागेरी नेपाली जातिला लागेरी परम प्रभुला आत्मा सिपिनमा वचन निन्न हालेलुया तिनी यांगला गुंगरी यांगला जीवनडी यांगला परिवाररी तदोब तामतिक मुला बिसमचुरी पाउल प्रेरित से तिनी चुराङबे सुंगम मुलेगी यांगला बानी बेहोर खारंग मुला थेताम थाताउ परमेश्वरले मन मान्छारला परमेश्वर त सेम निबान्छाला बानी बेहोर थोसी एनिगा दे ब्राउ ओजे बुद्धि आरेबा मिगादिराङला से आइन तर बुद्धि मुबा मिगादे धोसी ब्राउ बिसी प्रभुला वचन याङ द अनुरोध लबन मला हालेलुया है मूर्खा नहौ मूर्ख जस्तो गरे नही बुद्धिमान भएर हिन है बुद्धि मुबा मिदोसी ब्राउ है ओचे एनी गादेसे याङबा मौका स्योर्ना अलाउ परम प्रभु परमेश्वरला वचन दि है समयको सद्प्रयोग घर बिसी नेपाली बाङ्मला चुबेव जाति के निमिसम यांगसे तिनी परमेश्वर त विश्वास लाबा मौका yang हमला तिनी यांगसे अर्को उत्साहबिन बा मौका yang हमला तिनी यांगला जीवनडी छारगे लाबा मौका yang हमला थेदा चा यांगसे स्वर्न लाबा रादने यांगमा मौका त चा यांगसे पुरा लदोजी हालेलुया यांगला जीवनडी यांगला परिवार यांगला सेवाकाइरी यांगला घेदाङडी अनि तिनी लदो बताम्दा नांगर लाला बिस यांगसे ब्रान्ची चिबा रादने चुरी पंगमा बात सचुइन के प्रभुला बचनसे तिनी yang तिकला बारे तयार दबन मला अनि परमेश्वरला तेनसम प्रार्थना लाबा तयार दबन मला बिसम प्रार्थना लसिन खादोजी नंगर लाला धर्म लाला श्योरी लाला बिसी यांगसे कोलसे चिबारे आदनी परमेश्वर से पिनमा दुई ददा यांगसे चलब लाहम दोजी तिक द विषम तन्देला दुई ठिकारे तिनी बन्दा 2000 वर्ष ngaछन् पाउल प्रेरित ज्ञान पवित्र आत्मा से मुनमान मुबा जो जम्बलिङला दुईजा खराब त बन्नी बन मला दाते चु वचन अनुसार ब्रजी ज्ञानजी विषम च्याजी विषम तिनी यांगला जीवनडी अनि दान्देला दुई ज्याजी विषम एकदम दान्देला दुई है समय खराब छ त्यसकारण तिमीहरु चाहिँ हैन होशियार हौ समयको सद्प्रयोग गर बिसी नेपाली बाइबलले ब्रिमुला विषम तामाङ जातिको यांगबा मौका त स्योर्ना अलाउ तिनी यांगसे यांगबा मौका जातिको विषम परमेश्वर से दोनमा समय हालेलुया तिनीले दिन मुमान रंगसे परमेश्वर दा विश्वास लदोमला नै विश्वास लदोमला तिनीले छु दिन छु दुई छु समय मुमान यांगसे परमेश्वरला शक्तिशाली वचन यांगला जाति द थेन लदोसेल मला हालेलुया थेलन लागि तिनी परमेश्वर से यांग द दम हैन हालेलुया चाहिँ थेदबाला मूर्खमी दस दोषी आब्राउ मूर्ख मिदोषी yang ब्रबर आदनी yang से गिसी अर्गुदा है मूर्खला मिदोषी है हेलालाबा घृणालाबा लाबा आदनी थेदबाला चुर पंगमान मला एनी गादे मूर्ख मिदोषी आब्राउ तर एनी गादे से अनि एनी गादे से तिक लगाइ बेसी प्रभु से मनमा मला थेताम गौ हालेलुया तिनी यांगदा परमेश्वर से तिक लाबा सेमुला परमेश्वरला योजना तिनी राङला जीवनडी ngaला जीवनडी यांगला लुइरितिक मुला थेदामजा गो बिसी चुरी प्रभुसी पाङवन मला मूर्खमी आदोना यांगसेचा परमेश्वर से मानबता ताम तिगिनोम थेदाम यांगसे गोदो सेल मला चुरी परमेश्वर से मानबताम जा तिगदिम बेमल बाल्डी ओछे न्योइ बसे थुङसी न्योइसी आब्राउ है केम फुइ छोइसी yang न्योइबा मेरबा सिम्बल से आब्राउ परमेश्वर से मानबताम जा चुइन yang चो जम्बलिङरी न्योइबा से थुङसी तिनी प्रभु द विश्वास लाबा मिगादे अझै जीवन परिवर्तन दाबारे अझै रंगला जीवन लुई परमेश्वर समर्पण लाबारे विषम तिनी यांगला चु परमेश्वरला वचन सुङबा अनुसार यांगला जीवन जा परिवर्तन ददोजी हालेलुया यांगला जीवन जा स्वतन्त्र ददोजी हालेलुया प्रभु येशू ख्रीष्ट यांगदा थेला मैको लबा लागेरी थेला प्रशंसा लबा लागेरी थेदा तेनमा लागेर तिनी यांगदा परमेश्वर से दाम मैन थेदा बालाम चुरी प्रभुला वचन पाङमला न्योइ बसे थुङसी अनि न्योइसी आब्राउ तिक्ता बिसम न्योइ बसे सेजा मिदा नोंगना लामला न्योइ बसे जाति गिने बिसम तिनी यांगला है कना कुनि मुबा जी आइराक फुइ है केम्बेबा दुछेबेबा यांगसे सोलबा छेबला मला थेजा यांगदा नोंगना लामला थेजा यांगदा एकदमै
निराश तमगत बमुला अनि ह्यांगला जीवनडी थेजे जाजा नोंगनाला बाताम परिवार नोंगनाला बाताम तानाला मुला थे दबला आमचं प्रभुशीला बचन तिक मुला विषम ह्यांग एनिकादे ह्यांगादे न्युए बसे थुंगशी न्युएसी आब्राई है तिकदा विषम न्युए बसे थुंगशी जामिदा नोंगनाला मुला हालेलुया हो ह्यांगला जीवनडी परमेश्वरला है वचन अनुसार ब्रदोबा परमेश्वरला वचन जा प्लिंगो मुला तर चुरितिक मला बरु एनिकादेला सेम सदन परमेश्वरला आत्मा सिप्लिंगो हालेलुया परमेश्वरला आत्मा सिप्लिंगो हालेलुया यांगला जीवन है न्युए बसेसी जाइन दाक मातेले नमातेउ कारण त्यो विलासिता हो तर पवित्र आत्माले परिपूर्ण हो भएपछि प्रभुला नेपाली रे चुदाम चुबचन्द थराङी सुंगम विषम तिनी तामाङ रे जा न्युए बसेसी ने आङेगो थेसी जामी त नोंगनाला मुला तर सदन परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङ सिप्राउ हालेलुया पवित्र आत्मा सिप्लिङ नोबा अनि त्यता परमेश्वरला आत्मा हैन परमेश्वरला शक्ति सिप्लिङ नोबा परमेश्वरला हस्तक्षेप सिप्लिङ नोबा यांगला जीवन यांगला लुई यांगला परिवार परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङ नोबा जब यांगला जीवन परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङ बन्निला तब यांगला जीवनडी शान्ति तेन आनन्द सिप्लिङ बन्निला हालेलुया यांगला जीवनडी कादे मिकादे छु जम्बलिङ रे चियाजी विषम राङला दुंगाल मानाला बाल दुंगाल सालबाल लागेनी चिन्दा फिग्रे बहुत हडप लबाल लागेनी आइरक थुङबा है न्युइबा है विभिन्न खाल न्युइ बसेका थुङसी ब्राह्मणला है थे क्षणिकला लागेरी छिन्डाङला लागेर चाहिँ के निन्न तर त्यसै जुनी जुनी दोना यांगला शान्ति आबिन आनन्द आबिन यांगला जीवन सुख शान्ति अभाव प्रभु येशू सुङमान मला नै एनी काते द चुरङबा शान्ति बिना ना रंगलन शान्ति बिना जम्बलिङ सेपिन बराङमा शान्ति आइन जी आइराक्से धन सम्मति पिन बराङमा शान्ति आइन थे शान्ति जाङै सदन न लागेर एन्द पिन्न थे शान्ति जम्बलिङले मिसी एन्द बिहान मारे आखम मिसी सुङमा मला थे शान्ति जा परमेश्वरला आत्मा सिद्धनमा शान्ति न पवित्र आत्मा सिद्धनमा शान्ति न थे दला थे ता बसिलामा तिनी पाउल प्रेरित छे तिनी यंग द सुङमान मला यांगला जीवन न्युइ बसेसी त न्युइसी आब्राउ एनिकादेला जीवन न्युइ बसे थुंसी न्युइसी आब्राउ तर परमेश्वरला आत्मा से प्लिङ बारे तयार ताउ हालेलुया परमेश्वर से मान बदाम जा छुइन्न प्रभु येशू से मान बदाम जा तिनी छुइन्न यांगला जीवन यांगला परिवार यांगला सेवकाई परमेश्वरला आत्मा से प्लिङ नोबा परमेश्वरला आत्मा से प्लिङ से ब्रातोबा थेरङला सिन एनिकादेसे रंग रंग नंगली परमेश्वरला आत्मा से पिनबा वाइको तोबा हालेलुया परमेश्वरला आत्मसिद्धनमा छार वाइ कोसी गिक्सी अर्गुदा विश्वासे कोंगनला दोबा परमेश्वर से चुरे 17 पदला दोस्रो लाइनी मला प्रभु से मानबा तिक लगाइ बिचे प्रभु से मानमा मुला थेताम गौ परमेश्वर से मानमा दाम yang से गोदोब दाम दा तिकिने विषम yang न्युइ बसेसी न्युइसी प्रभु यादनी है जब न्युइ बसे थुङ मसुला मेदा नोंगनलाला छे बबंग मबानलाला यांगदार छेला बंधन थाना जाचा में तो पडबला तो बा तम यांग से होटली ऐ भट्टीरी क्यार फिन्सी यांगला पैसा बेना लाबा परिवार छे न लाबा बंगना लाबा यसी अर्गुदा छे न लाबा तम दलाला थेरंग बा तम एंजल से आब्रा परमेश्वर से मान बा तम जा सुइना प्रभु से मन बताम तिगिन थेतम गौ प्रभु से मन बजा तम तिगिन बिसम नंबर 1 री न्युइ बसे थुङसे आब्राउ दोस्रो रुजा परमेश्वरला आत्मा से प्लिंगो हालेलुया परमेश्वरला आत्मा से प्लिंगो अनि अर्को ताम जातिक मूल विषम है एनी गादे रंग रंग नंगरी परमेश्वरला आत्मा से पिनमा वाइको है नंबर 1 रीतिक मुला न्युइ बसेसी न्युइसी बराबर आदेनी थे ब्याङदोजी यांगला खराब विचार सोच नै बातम ब्याङदोजी दोस्रो री पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वरला आत्मा से प्लिङदोजी हालेलुया परमेश्वरला आत्मा से प्लिङदोजी थेराङलासिन yang rang rang nangri परमेश्वरला आत्मा से पिनमा वाइकोसी गिसी अर्गुदा विश्वासी कोंगन लदोजी हालेलुया गिसी अर्गुदा विश्वासी कोंगन लदोजी परमेश्वरी शान्ति मला आनन्द मला जीवन मला प्रभु विश्वासले कोंगसी जिउ रंगला विश्वास त कोंगन लाउ रंगला विश्वास त कोंगन लाउ विश्वास त बचपलाई थान्गु यांगला जीवन दा बचपलाई थान्गु बिसे यांगसी गिसी अर्गुदो साबिन्दोजी हालेलुया
अनि अर्को ताम्जा है चुराङलसिन सेमेन्छे वाइको बन परमेश्वर त प्रभु त जय जयकार लाउ हालेलुया परमेश्वर त जय जयकार लाउ प्रभु येशू त जय जयकार लाउ हालेलुया तिनी यांगला जीवन यांगला सेवकाई यांगला हरेक ताम्रिजा परमेश्वर त जय जयकार ला दोबा हरेक तामग्याम से परमेश्वर त तेन दोबा हरेक तामग्याम से परमेश्वर त प्रशंसा बोल दोबा हरेक तामग्याम से परमेश्वर ला महिमा ला दोबा हालेलुया थेला लागे तिनी परमेश्वर से यांग द दाम मुला थेला लागे तिनी परमेश्वर यांग द किनमा मुला हालेलुया चोदा म्याङ से गोदोसेल मुला तिनी परमेश्वर से मानबदाम तिगिना थेताम माइगो थेताम गोबारी माइगो बिमला थेजी गोदो बताम यांसे जरी पॉइंट च्याजी बिसम देनो निना न्युइ बसे से थुङसी न्युइ से बराबर आदनी न्युइ बसे थुङसी यांसे नोंगना यांगला पवित्र आत्माला मन्दिर द नोंगला बर आदनी परमेश्वर छन्बु वचन पहिलो कोरिन्थीला 3:16 च्याजी बिसम परम प्रभुला वचन दि चोराङ सिप्रे हुन कि एनी कादे त थारे एनी कादेला लुइजा परमेश्वरला आत्माला मन्दिर न थे मन्दिर जा एनी कादे निना बिसी तिनी प्रभु सुंगन मला यांगला चु जीव चु लुइ चु शरीर परमेश्वरला आत्माला मन्दिर न परमेश्वरला आत्माला मन्दिर त यांगसि न्युइ बसे थुङसि नोंगला बरे आदनी अनि आजुबा नाइबा ताम्बाङसि यांगसि नोंगला बरे आदनी थेदा बेलामा थे परमेश्वरला आत्माला मन्दिर रहन्छ परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङ नोसेल मला हालेलुया तिनी यांगला जीवन दि परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङ नोसेल मला यांगला लुइ परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङ नोसेल मला यांगला सेवका यांगला परिवार परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङ नोसेल मला अनि परमेश्वरला आत्मा सि दोनमा वाइको सि छार वाइका देको सि परमेश्वर त मुइको लदोबा तेस्रो ताम अनि चौथो ताम विश्वास से कोङ नलदोबा हालेलुया गिसे अर्को त विश्वास से कोङ नदोबा निराश तावगादे उत्साह पिन्दोबा निराश तावगादे द यांगसे ताङ नलदोबा अनि अर्को ताम जा यांगला परिवार रे यांगला जीवन रे यांगला सेवकाई रे परमेश्वरला आत्मा दे छम प्रार्थना सिचिदोबा अनि धेराङला सिन अन्तिम तामतिक मसम यांगला प्रभु येशू ख्रिस्टला मिन्री अथवा येशूला छान्डी जमनबन्द ग्रेन परमेश्वर आफ्दा धन्यवाद पिन्दोबा हालेलुया परमेश्वर से मानबा दामजा चुइना गिसी अर्को त उत्साह पिन्बा गिसी अर्को त विश्वासै बलियो त नलदोबा तिनी लानन मिकाते प्रभु र विश्वासलाई अनि नामसर मोबा यांगला विश्वासी नानाङा झुझाले गदे है नामसला समाज अनि नामसला झुझालेला डर रिटिसी तिनी परमेश्वरला वचन ज्ञान दर थोनान बारे अनि अधीन नि थानमा मुला हो थेराङ मकादे यांगसे कोङ नलदोबा थेराङ मकादे यांगसे विश्वासी कोङ नलदोबा थेराङ मकादे यांगसे उत्साह दन्दोबा थेराङ मकादे यांगसे प्रार्थना लदोबा आत्मिक गान गाउँदै उत्साह देव विषय यांगला परमेश्वर छोन्म वचन नेपाली सुंगु मुल विषम तिनी यांगला जो तामाङ गेरेजा परमेश्वर से दोनमा वाइकोसी गिसी अर्को त उत्साह पिनको हालेलुया जब परमेश्वरला आत्मा यांग द प्लिङमा चुलनी तब परमेश्वरला आत्मा यांग द स्वतन्त्र न हालेलुया जमिन चाहिँ तेरी है जब yang परमेश्वरला वचन yang प्रेरित किताबले च्याजी बिसम yang semrang hamla है जब आत्मा सिप्लिङला yang द न्युएबा बिगाद बिसिपाङला हालेलुया थे दुई yang ताङदो सेल मुला यङला जीवन दि यङला हरेक परिस्थिति yang ताङदो मुला है यङला वचन चुरी प्रेरित किताब 2 अध्याय yang च्याजी बिसम जब येशू ख्रिस्ट जम्बलिङले फेपकासी yang मिलुइला पापला लागेरी कलबरी गंगरी क्रुस चोसी जब चोसी सिजी सोमरेली छ प्रभु येशू ख्रिस्ट यङला पाप त नाश लसी yang द स्वर्गला ज्याल मनाप ठङमा लागेरी दोसी सोसी फेपकाजी नि फेपकासी 50औं दिनदामा येशू ख्रिस्ट स्वर्गरे फेपसी 50औं दिनदामा पेन्टिकोस्ट दिन बिसिबाङ मलाई हिब्रू गएनी yang च्याजिसम ए पेन्टिकोस्ट दिन छ 50औं दिन प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गरे फेप 50औं दिन नि पवित्र आत्मा चोरी फेपका मला जब पवित्र आत्मा थेरिङा थोरी फेपकाजी थेनिका देशे रङला घेरी विभिन्न जाति सिपाङ भ घेरी परमेश्वरला मैकोला जी हालेलुया त्यता बेलामा तिनीले वचन दि चोरी पाङ मला एनिका दे न्युइ बसे थुङसे न्युइसे अब्राउ थेसे एन्दा नोंगना लाला तर परमेश्वरला आत्मा से प्लिङ सिब्राउ हालेलुया परमेश्वरला आत्मा से प्लिङ मगा दे जातिनी मिगा देशे तिक बिले बिसम न्युइ ब मिगा दे मला yang न्युइ बसे थुङसी जी आइराक सुरोट बिडी है गाजा बजाङछिङ है चो काल्ला भाङ थुङसी yang न्युइ सिब्राबा आइन परमेश्वरला आत्मा से न्युइ सिब्राउ बिसिबाङ मला हालेलुया
ngairang nida prerit la kitab yang la tamang ni ja mul chela la ge bisi bang mala churi 2 ला 4 पद चिया बिसम जमयन जे थेने गादे जमन परमेश्वरला आत्मा से प्लिंजी ओचे परमेश्वरला आत्मा ज्ञाम पंगमा शक्ति यांसी थेनी गादे से पंगा से ब अर्को गई गादे रे ताम गादे पांगजी हालेलुया अर्को गई गादे रे ब्रो जम्बलिङ नङ थेरी लगभग 13-14 प्रान्तला मिगादे मुबगलारी परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङसी परमेश्वरला शक्ति सिप्लिङसी अचम्म उदिकला घेरी ग्योई गादे पांगसी भाषा गादे पांगसी प्रभुला महिमाला बा प्रभुला प्रशंसाला हालेलुया अनि 12 पति चुराङमा मांगसी थेनी गादे जमन उदेक तसी अलमल दजी गिक्से गिदा चुतिक्ता बाबिसी न्योय बसार बलाबार चुजी तिक्त बिसम थे पेन्टिकोस्ता दिन्दी 120 जना मिगादे कोटा गिरी प्रार्थना सिचि बवा थेरी जब परमेश्वरला आत्मा फेपकाजी जब परमेश्वरला आत्मा सिते मिगादे त प्लिङजी तब थेनी गादे से रङ रङला ग्योय बन्द अर्को जातला अर्को ग्योय गादे है थेरी इंग्लिश चाहिँ अर्को लेगा दे पिन्जी बिस पाङमला अर्को भाषा का दे पिन्जी बिस पाङमला नेपाली र विभिन्न अन्य भाषा का दे पाङसी परमेश्वरलाई प्रशंसा जी थे प्रशंसा बमराङसी थेरी म मिगा दे उदिक तसी चमत्कार छ एकदम उदिक तजी अनि थेनन दुइरी या 2 ला 12 रे चिया बिसम लाना मित का छक्का दे चोरी तिक दाबा सो अजम्मला ताम उदेकला ताम जम्मसे यङ रङ घेइ बांसी परमेश्वरला शक्तिशाली घेला वर्णन लाबन मला प्रशंसा लाबन मला वैको बन मला बिसी मिगा दे छक्का दजी तर थेरी अर्को कादे सतिक बांगी बिसम प्रेरित किताब 2 अध्यायला 13 पत्री तर स्यान्दो मिगा दे सिथेन गादे दा चुका देमी कलिलो निंगुसी है कलिलो निंगोसी न्युइबा मिगादे जिम्बिसी तामलजी सिगो तिनी यङ जब परमेश्वरला आत्मा से प्लिङसी गेला बसुला जब परमेश्वरला आत्मा से प्लिङसी यङसी प्रभुला वाइको बार सुला मिगादे यङ द म्योबा बिला है यङ द म्योबा मिगादे बिमला थेबेली यङ ताङदो बा हालेलुया सुजो प्रेरित कादे ताङजी येशुला मूल जेल कादे ताङजी त्यता बेलामा तिनीले वचन के अरे एफिसी किताब गेमसी ते एफिसी 5 अध्याय गेमसी 4 अध्याय गेमसी चियामा तिक्मनङजी बिसम एनी कादे न्युइ बसेसी न्युइसी आब्रो तर परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङसी ब्रो हालेलुया परमेश्वरला आत्मा सिप्लिङसी परमेश्वरला है सेम तिक्मुला परमेश्वर से मानबाताम तिगिन्ना थेताम एनी कादे से गोबारे माइगो अनि परमेश्वर से मै बातम चुन निना यङ परमेश्वरला आत्मा से प्लिङसी परमेश्वरला मैको लदबा परमेश्वरला आत्मा से प्लिङसी परमेश्वरला वचन प्रचार लदबा परमेश्वरला आत्मा से प्लिङसी परमेश्वरला उदेक दिन चमत्कार लगेका दे यङ से गुन्दो बा हालेलुया यङ द परमेश्वर से जो जम्बुलिङरी ओरंग धामबारे परमेश्वरला राज्यला समाचार थेन लबा लागिरी अनि प्रभुला वचन मती 10 अध्याय के सिजी बिसम यङ से है यङ द चो अधिकार तन्म मुला है परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरला राज्यला समझा ठेन लबर्न्यु रोगी का देता फन्न लाओ है मंगसी स्याप का देता फन्न लाओ मंगा दे तापगो बिसी बंग मलदेरी शिव का देता सोना लाओ बिसी बंग मला है जो जम्मन घेका देला बल लागिरी परमेश्वरला आत्मा यङ द प्लिङदो बा परमेश्वरला आत्मा यङ जीवन ने फेपका दो बा परमेश्वरला आत्मा द यङ से स्वागत दो बा हालेलुया जब परमेश्वरला आत्मा यङ द प्लिङ बचुला तब यङ जीवन यम से अचम्मला उदेकला घेका दे तसेल मला हालेलुया छार घेका दे तसेल मला अनि जब प्रेरित का दे प्रभु येशू ख्रीष्टला मूल चेला का दे अनि 50औं दिन दी ग्रेन कोडागेरी पोप तसी प्रार्थना लसी बदेरी स्वर्ग ज्ञान परमेश्वरला आत्मा फेपगाजी है मेला लेगा दे रंगमा फेपगाजी बिस्तर पाङमला जब थे आत्मा से प्लिङजी देने गदे जमयन से आत्मा से पिनबा अनुसारला तामगा दे पाङसी परमेश्वरला शक्तिशाली गेला वर्णन लजी हालेलुया आत्मा दिएको उच्चारण अनुसार बेसी पाङमला जो जेर्दिगेर बाइबल चाहिसम यङला चुर्जा परमेश्वरला आत्मा से प्लिङसी है मिला सेमसे पाङ आहम्बा भाषा गादे गए गादे बाङसी प्रभुला महिमाला बनमला अनि चो उदेकदेन चमत्कारला घेम राङसी थेरी मी गादे त पाङ मनमला चु गादे जा अंगुरला कलिलो निंगोसी न्युइ बगादे हिन बिसी तर थेनी गादे न्युइ बगादे आइन मबा तर परमेश्वरला आत्मा से प्लिङ बगादे मबा हालेलुया तिनी यङला जीवन दे यङला सेवका यङला परिवार रे यङ एनन प्रभुला आत्मा से प्लिङसी जब वाइको बचुला नि
अचम्मदेन उदेकले गेदाला हालेलुया परमेश्वरला उदेकले गे मनांसी मिगादेसी पांगला यांगदा तिनी चुगादि न्योय बगादिना चुगादि जा नोंग मिगादिने बेसी पांगला तर थे दुइरी yang आठ किन्जी प्रातो हालेलुया जब प्रेरित गादे आत्मासी प्लिंगी ओराम अचम्मला गेला बचुजी मिगादेसी चुगाजा न्योय बमी बेसी पांगजी चुगाजा नोंग बेसी पांगजी तर परमेश्वरलाई आत्मा से शक्तिशाली गेला भन्ने जी हालेलुया प्रेरित का जीवन ज्ञान से अचम्मदेन उदेकले गेला जी जब परमेश्वरलाई आत्मा प्लिंगी एकै दिन पत्रुस प्रेरित छे है 3000 जना दा प्रजार रसी किला बप्तिस्मा पिनमा परमेश्वरी बाबा मुला दिन दी बिकाते ता कापन हाजी थेदबालामा तिनी ह्यांगला जीवनले परमेश्वरलाई आत्मा सिप्लिङ बारे खाँचो मुला परमेश्वरलाई अजम्मदेन उदेकले कि तिनी ह्यांगला जीवनले मराङ बारे खाँचो मुला थेदबालामा तिनीला बचनजी ह्यांगदा छु उत्साह दोन्ना एनी गादे गिसी अर्गो दा 8 पिनको हालेलुया गिसी अर्गो दा उत्साह पिनको गिसी अर्गो दा तांगना लाउ गिसी अर्गो दा भङ पिनको बेसी तिनीला बचन छे ह्यांगदा पाङमान मुला हालेलुया है रंगनी देखाइ छु बचन नेपाली गेम सेनोंगाई जकी पांगी मांजी तिनी यांगला लाइफ गेमरी लानन मिकादेसी च्यास्यु बनमला अर्गो युल्ला है तामाङ बाहेक अर्गो जाति युल्ला मिकादे सेनोन सो जमन युल्ला जमन जाति लागेरी नाइ सो तामाङ जडी गयो गेम सेनोन रांगनिदा पाङ सेन मला तिनीला बचन है चुरी एफएसी 5 अध्यायको 15 देखि मैले 21 पदसम्म पढेको छ है म यो नेपालीबाट पनि पढ्न चाहन्छु आज यसैले कसरी हेर्छौ ध्यानसँग हेर निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो समयको पूरा सद्प्रयोग गर किनभने दिन खराब छ यसै कारण मूर्ख नहौ तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ दागमाताले नमात्देऊ कारण त्यो विलासित हौ तर पवित्र आत्माले परिपूर्ण हौ हालेलुया एउटाले अर्कासँग भजन गीत र आत्मिक गान बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराको निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ ख्रीष्टको श्रद्धामा एउटाले अर्काको अधीनमा बस एक अर्काको अधीनमा बस हालेलुया परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् म तामाङबाट जति मैले बुझाएको छ नेपालीबाट पनि अलिकति केही कुरा सारांशमा भन्न चाहन्छु प्रभुको इच्छा चाहिँ के भन्दाखेरि है दागमा तेल नमात्यो मादक पदार्थ पिएर नमात्यो त्यो कारण विलासित हो तर तिमीहरू पवित्र आत्माले परिपूर्ण हो परमेश्वरको इच्छा के हो सो बुझ प्रभुको इच्छा के हो सो बुझ त्योलाई बुझ्ने कोसिस गर भनेको छ अनि प्रभुको इच्छा चाहिँ यो रहेछ हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्र आत्माले भरिनु पर्छ हालेलुया यङला जीवन हाम्रो शरीर हाम्रो हृदय चाहिँ पवित्र आत्माले भर्नु पर्ने रहेछ है जब पवित्र आत्माले भर्न ताल्छ त्यसपछि आत्मिक गानहरू बोल्न सक्छ हालेलुया आत्मिक गीतहरू गाउन सक्छ अनि त्यसकारणले एउटाले अर्कालाई भजन गीत गाउँदै विश्वासमा बलियो पार्दै लैजाऊ अनि एउटाले अर्कालाई उत्साह देऊ एउटाले अर्कालाई सधैँ उत्साह देऊ अनि सधैँ सबै कुराको निम्ति परमेश्वरलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद चढाऊ हालेलुया परमेश्वरको इच्छा चाहिँ यो रहेछ प्रिय परमेश्वरको जनहरू आज तपाईहरु मैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो आज तपाईहरु म है कुन कुराले भरिरहेको छ है दूषित कुराले खराब कुराले घृणा गर्ने एउटाले अर्कालाई हेला गर्ने क्षमा दिन नसक्ने है यो कुराले त आज हामी भरिरहेको छैन हामी विचार गरौँ तिनी यांसे विचारलाई यांगला सेम तिक्तामसे प्लिङमान मला फटातामसे योला बतामसे मिदा सेम सुकालाबा मिदा तिङ सुकानालाबा है चुरङमा नै बतामसे प्लिङ मला बिसम तिनिन धान्देन चुनन गडेर यांसे येशूला छन्डे यांसे तापके थे तमदा तेसी व्यङ्गे यांगला जीवन यांगला सेवका यांगला परिवारले परमेश्वरलाई आत्मासे प्लिङनलाई हालेलुया पवित्र आत्मालाई हामीले भरौँ हाम्रो हृदयलाई हाम्रो मनलाई मस्तिष्कलाई हाम्रो दिमागलाई पवित्र आत्माले भर्न देऊ किनभने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ शान्तिको आत्मा हुनुहुन्छ अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ है योहन्ना सुसमाचार योहन्ना 14 अध्यायमा हामी हेर्यौं भनेदेखिलाई म तिमीहरूलाई यस्तो शान्ति दिनेछु त्यो संसारले दिएको जस्तो शान्ति होइन जुन शान्ति मेरो शान्ति दिनेछु हालेलुया परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा शान्ति प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आनन्द छ जीवनभरिको लागि हो त्यो चाहिँ सधैँ सधैँ सधैँभरिको लागि हुनेछ त्यो आनन्दभित्र हामी रमाऊ त्यो आनन्दभित्र हामी खुसी हौ यो आनन्दले एउटाले अर्कालाई उत्साह देऊ श्री बङ्गमान मला है हृदय
ले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै सधैँ सबै कुराको निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाऊ। परमेश्वर आफ्ना प्रशंसा फुलको परमेश्वर स्वर्गला परमेश्वर द जय जयकार लाउ बेसी तिनीला बचन जे यांग द कुलबन मला तिनीला बचन जे यांग द सुङबन मला सो ताम द यांगसे गोसी थान्गे यांगसे ब्राई हालेलुया। अनि अर्को ताम जा लास्टिक मुसम ख्रिस्टको श्रद्धामा एउटा अर्काको अधीनमा बस्छ। आज तपाईँ म हाम्रो जीवन हाम्रो सेवकाई हाम्रो परिवारमा एउटाले अर्काको अधीनमा बस्नुपर्ने कुरा। अनि यसको मतलब चाहिँ ख्रिस्टको श्रद्धा ख्रिस्ता माया लाबराङलसी एनिगादे घिसी अर्को दा माया लाउ हालेलुया। ख्रिस्ता माया लाबराङलसी एनिगादे घिसी अर्को दा माया लाउ तहरे चिउ बेसी सुङ्ग मलाई हालेलुया। यांगला तिनी जीवन हाम्रो सेवकाईमा हाम्रो परिवारमा पवित्र आत्मालाई हामी स्वागत गरौँ। जब पवित्र आत्माले भर्न थाल्छ है मैले प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई पवित्र आत्माले भर्ने मान्छेहरू चाहिँ चुपचाप बस्न सक्दैन। हालेलुया। आत्मिक गान गाउँदै धुन निकाल्दै नयाँ नयाँ भागहरू निकाल्दै गीत गाउँछ। आमेन। चाहे तपाईँ काम गर्नुहोस् चाहे गोरु जोत्नुहोस् चाहे घाँस काट्नुहोस् चाहे दुध दुहोस् हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको महिमाको गीतहरू हामी गाउँदै अगाडि बढ्नेछन्। हालेलुया। परमेश्वरलाई प्रशंसालाई भएको भन् परमेश्वरलाई आराधनालाई भएको भन् yang ngat sebrala haleluya. Predict kitab 2 yang ciaji bisam yang semrang hamla curi चार पत्री अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर पवित्र आत्माले दिनु भएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्न लागे है। अर्को गएर त्यहाँ ताम्बाङमा चुजी अनि परमेश्वरलाई प्रशंसालाई बचुजी हालेलुया। अब पवित्र आत्माले भरिएपछि हामी चुप बस्न सक्दैनौँ। कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन कसैले छेकेर छेक्न सक्दैन। परमेश्वरको आत्माले भरेको मानिसहरू चुपचाप बस्न सक्दैन। हालेलुया। आत्मिक दूध निकाल्दै हामी उत्साह दिन्छौँ। हामीले एउटाले अर्कालाई उत्साह दियौँ। अब यो हाम्रो तामाङ सेवामा जोड्नु भएका हाम्रो परमेश्वरको जनहरू प्रियहरूलाई हामी उत्साह दियौँ। अबको दिनमा हामी आशिष बोल्दियौँ प्रेम बोल्दियौँ शान्ति बोल्दियौँ अनि पवित्र आत्माको भरपुरी बोल्दियौँ है। जब पवित्र आत्माले भरिन थाल्छ मानिसहरूले यही भन्छ तपाईँ र मलाई यिनीहरू चाहिँ है माते गराउ भन्छन् है। याङसे 2:13 मा तिमीहरू सबै असर जागित भए अन्यल परेर एउटाले अर्कालाई सोध्न थाले यसको अर्थ के हो यिनीहरू के भएको हो। जब हामी पवित्र आत्माले भर्न थाल्छ नि पवित्र आत्माले नयाँ गीतहरू दिन थाल्छ त्यसपछि हामी नाच्न थाल्छ त्यसपछि हामी गाउन थाल्छ त्यसपछि हामी उफ्रिन थाल्छ। हालेलुया। त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ असर जागित हुन्छन् मानिसहरू अन्यलमा पार्छन् र पर्छन्। हालेलुया। अनि कतिले चाहिँ हाँसो गरेर यिनीहरू नयाँ मातेले मातेको छन्। अनि छार अङ्गुरलाई निङ्गुसी कलिलो निङ्गुसी ङ्युबेका बेसी याङ द पाङ्ला है yang आत्मा सिप्लिङ सिक्यो हालेलुया। पवित्र आत्मा सिप्लिङमा गए पवित्र आत्माले भरेर मातेकोहरू चाहिँ अब अरूको अगाडि हामी शक्तिशाली कामहरू हामी गर्दै जानेछौँ। आमेन। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले आज बुझ्नु पर्दछ। परमेश्वर यो वचन आज तपाईँ र मलाई होइन विशेष म आफैलाई पनि यो वचन दिनुभएको छ तिमीहरू एउटाले अर्काको अधीनमा बस्छ। यसको मतलब चाहिँ एउटाले अर्कालाई आदर गर सम्मान गर तिमीहरू एउटाले अर्कालाई क्षमा गर। हालेलुया। गिसी अर्को दा क्षमा लाऊ गिसी अर्को दा वास्ता लाऊ फिक्री लाऊ माया लाऊ विषय चोरी पाङमा मलाई। हालेलुया। जब यांगला जीवन री जब यांगला परिवार री यांगला सेवकाई री जब परमेश्वरलाई आत्मा फेपकाला शान्तिलाई आत्मा फेपकाला फेरि शक्तिशाली गएका तला। हालेलुया। मिकाते अचम्म तला मिकाते चमत्कार तला मिकाते चाहिँ अन्योली तला त्यता बेलामा तिनी यांगला जीवन आत्मा सिप्लिङ दो मलाई पवित्र आत्मा द स्थान दो मलाई पवित्र आत्मालाई सेवकाई री छ याङ नाच्छ बडप दो सेल मलाई। हालेलुया। अनि चुनन वचन कादिलाजी चियासम है पवित्र आत्मा द एनिकादेशी दुःख आबिनको है 4 पत्री 4 अध्याय yang चियासम त्यहाँ रङ बिसी रङ मलाई है पवित्र आत्मा द दुःख आबिनको पवित्र आत्मा द जा एनसी निन्दा नगर बेसी भाङ मलाई त्यक्त विषयम एनिकादेला जीवन जा
है सतन नलागिने थार्बा पिन्बा लागिने एनिका देला जीवन दा छाप लब मलाई बेसी जो प्रभुलाई वचनले सुङ्ग मलाई त्यता बेलामा पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिम्रो एक अर्कामा एकसाथ निर्माण हुँदै जानुपर्छ। जब पवित्र आत्माले भरेर हामी एउटाले अर्का उत्साह दिन्छ नि त्यसपछि पवित्र आत्माको मन्दिर निर्माण हुँदै जान्छ। हालेलुया, निर्माण हुँदै जान्छ। अब निर्माण हुँदै हामी जानुपर्दछ। एफिसी 3:2 पदमा हामी देख्न सक्छौँ है पवित्र आत्माको मन्दिर निर्माण हुनलाई तपाईँ र म अनि परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थी 3:16 पद अनुसार पवित्र आत्माको मन्दिर चाहिँ तपाईँ र म जब तपाईँ म हामी पवित्र आत्मालाई भरेर एउटाले अर्कालाई उत्साह दिन थाल्छ, जब एउटाले अर्कालाई प्रार्थना गर्न थाल्छ त्यसपछि परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ निर्माण हुँदै जान्छ। आमेन। जब परमेश्वरलाई आत्मा से प्लिङसी याङसी गिसी अर्को उत्साह भिन्न है बडप्ता रंगला जीवनडी परमेश्वरलाई मोला मोला रंगला जीवनडी सेवकाइरी परमेश्वर से मोलाम धुनमन मुला परमेश्वरलाई उद्योग दिन चमत्कारलाई गे रंगला जीवनडी ताबन मोला विषय याङसी उत्साह भिन्न जमिन से परमेश्वरलाई मन्दिर जा निर्माण ता बन्नेला। हालेलुया, परमेश्वरलाई मन्दिर शोभन्नेला। हालेलुया। अनि परमेश्वरलाई वचन दि है काजे समरियांशी परमेश्वरलाई आत्मा त दुःख त नला मला 4 चोरी 30 सिच्याजम अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई दुखित नदुल्याओ जसमा उद्धारको दिनको लागि तिमीहरू छाप लगाएका छौ। हालेलुया। परमेश्वरलाई अचम्मदेन उदेक लगे परमेश्वरलाई अचम्मदेन उदेक लगे लबरी यङ त हेर त जोसेल मला यङ द परमेश्वरलाई आत्मा द प्लिङबुङ दोबा परमेश्वरलाई आत्मा यङ द चलब लबुङ दोबा परमेश्वरलाई आत्मा द यङसी दुःख पिड्ना दे बजिम है ठीक द विषम यङ द पूरा थारबा आयङले दोना लागिने यङला जो शरीर मुदे दोना लागिने परमेश्वर से यङला जीवनडी पवित्र आत्मालाई छाप लब मला। हालेलुया। परमेश्वरलाई आत्मा छाप लब जीवन द परमेश्वरलाई आत्मा द प्लिङ नलब जीवन द यङसी फोर्ता नालाई आजेब तमगाले पाङसी आजेब तमगाले सुङसी मिदा नोङना आलाई है त्यो वचन चाहिँ बेबान्सार तिनी यहाँ गिसी अर्को त उत्साह तन्मान गिसी अर्को त उत्साह बिनमान यहाँ आछ बढाउँदै तिनी परमेश्वर जो वचन यङला जो तामाङ सेवा तामाङ यङला जाति द दोनमन मुला यङ प्रभुलाई आत्मा सिप्लिङसी गिसी अर्को त उत्साह तन्मान यहाँ आछ बढाउँदै तिनीलाई जो वचन नलागिरी परमेश्वर द लानन धन्यवाद थुजे छ तगै जो वचन गाय चोरिन थनमान डांगनी त गाय उत्साह दोन्ना तिनीलाई सेवा काय लागिरी तिनीलाई परमेश्वरलाई जो वचन सुन्म सेवा लागिरी परमेश्वर yang da शक्तिशाली के दोनगाई अनि परमेश्वर चाहिँ yang da मोलम दोनगाई रंगनी बेनदान परमेश्वरलाई शक्तिशाली वचन अनुसार प्रभारी रो दोनगाई सच्चिन yang प्रभुलाई आत्मा सिप्लिङसी शक्तिशाली तमान yang अच्छा बढाउँदै किसी अर्को त उत्साह बिङ्गे किसी अर्को त रोलाई अनि आदरलाई सम्मानलाई किसी अर्को त yang से क्षमा आविनमा तमगाल बसम क्षमा पिनगे पश्चाताप आलाप तमगाल सम पश्चातापलाई तिनी पश्चाताप लब विवाह क्षमा पिनमा जा रंगला जीवनडी गाला जीवनडी आशिषला म्राप ठङमा हिँड्न। हालेलुया। मोलमला म्राप ठङमा हिँड्न त्यता बेलामा तिनीलाई वचन विवाह अनुसार yang गिसी अर्को द रोलाई गिसी अर्को द परमेश्वरलाई वचन छे सुङमा अनुसार उत्साह दोनगे। हालेलुया। तिनी जति जना सिचो वचन अनि लाइफ रिचासु मुला प्रत्यक्ष जुम सेवार जोडप त मुला रंगनीला जीवनडी रंगनीला परिवार रंगनीला सेवा गाइरी परमेश्वर जो दोपर आशीष दोनमन मुला। हालेलुया। दोपर आशीष म्राप ठङमन मुला तिनी। हालेलुया। परमेश्वर से रंगला जीवनडी शक्तिशाली उद्योग चमत्कारला ऐ मेगाते छक्क बराबर बगे रंगला जीवनडी प्रभु तिनी लावन मुला। आमेन। रंगला जीवनडी लावन मुला। हालेलुया। प्रभु दा धन्यवाद दगई तिनी